ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاویردور جیهانه، ایوار باش همو کسی نوحال چارپل مدیا تماشا دیکن هون همو به خیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورا تماشاوان هجا میوان من یه ایشب کردکی ج آناتولیا ناوینه ج دشتا باجار کونیای ج گنده اینجوویه او ده سالی خوده هاتیه سویده هر دم خودی لناسنامه خویا کردی درکتیه لدبستان سرته ده درسین زکماکی ده درسین کردی هلبجارتیه ده خورتانی خوده کتیه ناو پارتیا سوسیال دموکراتا سویده به سالان سروکاتیا پارتیا خویا هریما خواکریه سال 2006 کتیه مجلس شهرداریه شغبود شرکه استکهلم و 4 هلبجارتن لسر هفج بو اندامتیه مجلس شهرداریه هاتیه هلبجارتن جی سال 2014 ورده وک پارلمانتر پارتیا سوسیال دموکرات ده پارلمانتو یا سویدی ده جیدگره میوان من یه ایشف بریز سرکان کسیه بریز سرکان کسه تبخیر خوشی هاتی برنامه دنگی دیاسپورا گلک سپاس روزا بجیتوس گلک سپاس کیف خوشم کت کاری بو ایرو بشتار به مال آوا بم بریز سرکان ام کرده سویدی تباش تزانن 6 سال زیده تر تو ده استا بلندا سیاستا سویدی ده تو خیادکی لی تماشاوان ما جه هاویردور جیهانه لما تماشا دکن کردستانی لهاویردور جیهانه لما تماشا دکن دخوازم تو هنکی بحثا او سرکان زاروک لگندکی کردان لدشتا کونیای بکی خاصی تدخوازی جمر بحث بکی ام تهنکی ناس بکن دور امی ورن سویدی گلک سپاس برای هر تشتی سلاو حرمت جوارا و جو همو تماشاوانه و پروگرام و پیروس سلاو خوش ستوکهلم جه سوید حیا هر چار پارچه کردستان جی توازن بشینن او ایوارا کی سار لسوید ستوکهلم زانی لی از زانم لکردستان گرمه روحی ملت کرد گرمه و او جی ما ایشافت کن میوان خو هم جوارا جی همیان سپاس دکن براستی بحث کر از بخواج خلکی یعنی کردین آناتولیا ناوین هم جارنا تبیجه هم کرد سرگین سالانه یعنی هم بیجن ام نزان یعنی 150 ساله لیج کردستان وقت یعنی دیروکه که دریجه مره یعنی از زانم گلکی پروگرام سرویش بونه کردین آناتولیا ناوین روشوان فقط این اوانج کردستان دوربون اوان ج ولات خو جاخ خو جرتشتکی تا بکیش ظلمکی مزم بو لی برای هر تشتی ام بیژن کردن آناتولیا ناوین تشتکی گلکی باش پیروز کرده هر دم تینیم سر زمان او چند و هنر و زمان کردی پارستنه لی گلکی ام بیژن کلمه این ترکین کتنه ناوه غینی و دساجی یعنی زمان گلکی پارست نه یورو مثلا ام کردیا خو ام جوان کالو باوی خو ده با پیر خو ام سپاست کن که وان گلکی برخودانه کی چه کرنه و زمان نوانده نا کرنه زمان زنده هشتنه بله یعنی زنده هشتنه لی پرتشتیش کتنه ناو لی او زمان هشتنه خواهی ام زانن وقت و دکنده قونیای مثلا لینجو و ام زارو کن از بخواه سال 1976 جیان بومه و وکو گول گنده اینجو گنده کی گرکی ام بیجن فقاره بو بلنگاز بون یعنی بچوک بون همو کرد بون ناره گنده کرده یعنی ولور تیجین کردن لی ام بیجن و معمور وان تاتن لدبستان وقتم از 6 سالی من دست في دبستان کرد زانی از 10 سالی مهاتم سوید لور کرمانجی ماجی پر نباش بو یعنی المال مثلا ما کرمانجی خبر تدا لی کرمانجی کی گلک ضعیف بو مال درواج نتورین یعنی ترس حبو بتشوف بون 86 هاتم سوید وقتا دبستان ترکام دست بکر 80 و دودیان 80 سپشتی دربه عسکریه بو زانیم کسی نتبیری به کردیش خبر بده تو گوتن کال پیره من تو گو هیچ بن او کرمانجی دن نکن
يعني ترسك هبو ما نتزان ترس چی بو هم زاروگ بون يعني کسی بایم بیجین در دوره ما سیاست چی بایم نینان دو زانی خلک يعني ترس هبو ل ما نتزان چما ترس هيا مدنات ما ندو چما ممدن ناکن ل وقت باز که 6 سالی بوم دبستان یکی بوم ل ترکیه مکتبه ترکان پیشتیوه ما کرمانجی يعني پر باش نتزانی للمكتبة دبستان تركي بو امتحانات مال درس تركي بو در دوره ما دو تركي ده خبر بدن التركي كي باش مزاني اللي مخابن كرمانجي للنافا ماشي مالي تشابو للنافا مالي تشابو هبو للنافا مالي كرمانجي كنتي ما بو بنا يعني وري آمه هم بيجين آگند بو كرمانجي آگند بو يعني كرمانجي ما حسبو اونزان در دوره قونيا كرمانجي آگندين ما وك هفه جاف ندوره راست يعني كي نزيك هفن مري هفن جاف تبهب هاتنا لجون الجي بلابنا لگندا بلابنا اركي گندك خيگرتيه و جاف ندوره کرمانجی ما لی کرمانجی بو يعني هم کرمانجی جی هم بیجن کالو پیره ما با پیره ما کرمانجی خبر تا هم پر جار از زاروگ بو مثلا ما ترکی خبر داده از رن زانم دگوتن و خاگ بویا عیب شرم چمان زمان ترکی مال خبر دادن و تأثیر کرد يعني زمان کرمانجی سر به يعني متزانی بو يعني كنت كردن يعني كنت كردانة اللي نافي وين قارنة این جوه کرنه یعنی جوبا امیجن گنده عمره کرنه تافشان چاله işte گنده حجلارا کرنه قوشچه نظام حاویردار يعني کردستان وایه مخابن يعني همو همو ناف گنده کردا کرنه ناوی ترکا و راست حقارتی الوان کرنه پش ناوی وان نظام حقارتی کرنه اینک چی چیف چی راست قوی اینجا نظام چیه راست لما نزان طبعا هم زاروكي كسي واسا بله سياسات لو يدمي الورنينة ويدمي بله لما تشتن تقول يعني ما فهمت كر شما المال او زمان للدرب او زمان جدن شما بابيري ما تقول يعني تحقيقات کردست بكن ما تشنابه كرمانجي الدربة براوك نكن للمالجي تمامي كرمانجي بو يعني مثلا لما الكسيوان بله تركيب بافرا دان نت كر خبر نت دا بله جويجي كرمانجي اما كلمات تركيب برتي ده هنا لوقت ام بيجن يعني لو جند اوسابو يعني ترك هبون ما مر ما مستابون ام بيجن بانك كارت كرن نظام شي يعني وان جارنا بوليسي وان جاندرمي وانا بقراقول هبو الجندي ما با بله الجندي كي واكي ينجو عم بيجن ويدامي 7000 كاسي وان هبا 8000 نظام يعني النهاجي قال لك باز ده 20000 لاوين خلق تشجع اوروبا لنورمال ايش هزار كاس لورتيجين الجندي كي وسا بتشوك قراقولي كي جاندرم قول هي بله يعني اوج مخابن تراجيدي كده آره مخابن باشه گلک سپاس امورن امورن سويدي هون امت هون کنگی و چاوا هاتن سويدي تتكارك بحثا زاروكتي اخوة و تين ايج جوانتي اخوة على سويدي بكيج مرة چاوا بو وكردكي وقت بحث كر لمالي بكردي داخل لدبستان تركي ودور هات سويدي چاوا بو هنا كيج مرة بحث بكيا نبراستی وقتا لگوند هم بیشن جور دست پی بکن ما گویا کرمانجی مال بو يعني کرمانجی که نه پروفیسیونل بو نه دبستانی بو نه خواندن هبو نه نفساندن هبو من نزانی و هم 86 وقت ده سالی بوم işte باوی ما پیشته هاتو چند سالا بر ما هاتو بو و پشتی وی جهم هاتن işte از بله و دیامن هم چار هم کسن مزن هزم خوش کبرا بله ام هاتن دیا خواه هم هاتن و دیا میجی باوی میجی مثلا میجی وش دونمی و شرط تابع ساره شانس امکانی وان دبستان نین نبو بله گوندکی مل گوند لین جوه بچوک بون بیجن مالا کی خراب و فقیر تهبو لور دیام gelek دگو gerek مره بنفسنا بخونه اجبركو اوجي تراجيدي كتنا يعني باجن اوج بروجرام كتنا جنين كردا لويدامي لسر وان تاثير هبو دي بافي وان رولك هبو kültüre ki çawa bu yani wa keçin qizin xo netişandin dibistan zanîm digon tu keç git naçî nav laka da xorta da tu dikarî nekî biçî dibistanê tesîrekî gelek ser wan çebû û digotin mal bil birayê xwe mezke li xûçka xwe mezke li biçe işte li terlê kar bike nizam çi بله بله yani waj mixabin ji dibistanê bi gelek hez kir wexta digo em tiçin mektebe dadin digo binivîsîne bixwîne tesîrek diya mij gelekî ser wir heye heqê wê ji bidinin بله hate
هاتن السويد براستي حشتي وشش 10 سالي بوم هاتن بو شركة وقتها بعسكر تشتكي قال لك بافي ما باشكر او حشتي وشش يعني درك كوت قال لك تو بچه زمانی کردی بخونی کرمانجی من نباش بو من نزانی قال لك ضعيف بو کرمانجی بله قونیه بو بله دیالکتی وقت ما قدن بو لحشتي وشش حشتي وحفت لتالي سكولان مكتبك يا ابو صنفات بله شاران من دست بكر مهم. وباراليل هم يعني نورمال صنفها سويدي هم بله جي لحفتك جاركي من درسين كردي دقرتن آه قال لك شابو موزود بله والله بيشي زحمت بو يعني من قبول ناكر يعني مفهم ناتكر زاني تقول مم. او چی زمانه چه دیالکت کردی چی است چه ما کرمانجی چیه تفهم کر شكل هر تجيبوا بالكي یا حشتی و هفت باور بکه کسی کردستان نزانه کسی کرمانجی نزانه خلاص یعنی گله نیزی او بو زودا بو مم. زنی هم یک جی توش قونیا هاتی لباف می انسانی که سیاست مدار بو يعني مم. مثلا کردیج باش تزانیم وك او کی دست بکر يعني المكتبه گو تخوازی از خوازم تو کرمانجی بزانی و تکیلی من مستر گرت و مکتب جوی مهم. دمی فرصت امکان گلک باش بون یعنی زاروک یک بجیم مکتب دبستان دگو تحقی به هیت کاره و از راست زاروک یک تنه بوم يعني الدبستاني گلک کرد هبون أوه. گلک کرد هبون اللي از تنه بوم تچوم مم. لسر زمان و حواله دیج مهم. پشتی وقت یک دو سه چار مهم. لزحمت بو ما قبول نکر لپشتی و هیدی ما مثلا مزانی زمان ما جدایه کیم لناس نامه جدایه باکگراند بیشم ما او کام جدایه مهم. و هیدی سر مثلا کردا سر مثلا کردستان سر مخواند مخواست او درسه که گله کی او چه بول بله جمع یعنی امکینه شما نظام زمانی ما هو سایه دولت من نه دولت شیعه مم. امنیت ترک نیست ترکیه نه مم. دولت ما کردستان مم. شما چهار پارچه بیه زارو بون مهم. 12 13 سالی بوم هیدی دست بکر سر مثلا بله کردان تکلیه يعني وقتی که تو هات کردین جی کردستان جی باجار کردستان جی تکلیه هبون جی حوالتن السنة في ورا جي هبون تجوز از بتاني مدور زيادة نبون جبركو کردی زماني هبون حوالی ما کردی قونیایی در دور محلا ما دبستان ما پرانیوان کردی قونیا بون بله وانجي يعني باك من جوا جندي دردورة ما بون اللي مهم. حويسة وان يعني قدامي الور مكتبة تركيها بون صنفة تركيها بون زاني اللي مهم. هو محلامة قال لك يوا زاروك ين كرداد تشن واز بستانا جباركو اینکه مم. فکر جدن هبو دگو ام لور نیوانن ام کار بکن زاروک مگله زمانی خو بیر نکن بلکه پشتی پین چند سالم بچن ام بچن أري ولات ولبا مهمية هبو ها ل ودمي بافي وسانات الفكرة دقوا ام ناتشن و دولت ما ام لفرن جرك ام لفر بله بيجن جرك ام زماني خوش بزن جرك تركيز بزن هر زماني بزنم بله و تركيج ما بيرنك يا ما خواست كلك بيرتوك انه بيجن ودمي ياشار كمال بو رحم پاموق بو يعني بيرتوك تركيج ما خواست من خواست زمان تركي بير بكم مم. جبر كزام بله جلك حواله مج هبون هاتن تركيج بير كرن و مم. زمانی کرمانجی نخواندن اوش بیر کردن هاي لما هاي خواست هم کرمانجی مم. خود باشتر بکن و حتی نی بله صنفا لیسه ام بیجن های سکول لیسه مم. من کردی مم. بردوام کرد یعنی جه صنفا چاران مم. حتی نی صنفا بیجن لیسه کرمانجی و هفته جاره که تچون مم. يعني تأثيره بقى قال لك السر ما هو البته كي يعني هناك زاروك دبجن هناك زاروك ج درسا زمان كردي حز ذكرن هناك جي حز نذكرن تشكي جان جوان بو بيشين انت ما حزنت كر دورة پیش تهين بو نا دست بیکر من فهم ندکر يعني بله براستی تشتركي هاتي ده سالي و دبستان تركيا ده مم. هاتي ناجي بكردي دست بيدكي و بتا مم. زورة زحمته فامناكي وما مستي مش بتقو از نك كرمانجي قونيا البرخم هز غازم كرمانجي براستي راس البروخن جرك كرمانجي راستي راس بزانن مهم. مجي ماگو بله باشه لازم زاني لبيشي كومبليكاسيون قال لك يعني او تشيبون بي يعني او بيجن مهم. نخواست لك از بيجم او بيشي لك جنبه يعني او بروتستو من جنبه نك كان بيجن بردوام كده بلكي مهم. با ما كي دوما من نخواست بيجم له مهم. مش ما مستی مش قال لك باش بوش بركو ما مستيش رولي کی باش هي زاني ما مم. مستلور جالي پرورده دا جالي پداگوژیک دا جالي حس کردن زمان دا يعني مم. هيدي ما جي حس كر ما يا كرمانجي زماني خوشم چما فرنا بالنظام بوبك يعني بزانه مهم. وجبوه مال يعني بردوام مهم. كير وهو حب شو يجي شو بحثه يعني عرفت بله
سادجه نه سر زمان بو سر ناسنامه جو سر سیاست جو مثلا کردستان ما فهم کر ما دیروک کردستان خوان چهار پرچه بونه کردستان ما فهم کر ما گو چما وسابو یا چما میلیون کرد هنه چما دیاسپورا چما جقونیه ما تفهم کر او وقت زارو خورد بو وقت تا سوالنا پرس کرن اینترست هم بج علاقاتش گله که پرتو دخوازی هیدز بزانی هید بزانی و ما بوسه مثلا کرداج يعني كردستان بله من لجیه که خواند دبیجن دخورتانیا خدا سرکان به ظلم و نفرت لهمبر گل کرد را رو به روما و تکوشینا کردان یاج بو مافین خواه ilham دایوی که تبلی سیاسته ببن تتكارينا كي بحث بك براستی بشوی هنه آیه که من از جاران بيجم وقت از زرو خورتين سوسيال ديمقراط ام بحث سیاست دکن و پرورده وانتدن از بيجم جیانا من یک سالی حیات 10 سالی پریودیکم تأثیر ویل سر سیاست کریه جیکی سورگینه جیکی فقاره اکونومیک پاشتمای دا دیو باویتا شانسی وان اکونومیک نبونه خواندن نچونه مکتبه او تاثير لجند انجوفي لسرمه تيجي هاتم سويد المحلاكي سوسيو ايكونوميك بياني قال لكن وام بيجن فرقه وجروبين السويديان خورت السويديان ما بيانيان او ما برچاوا سياميجي ناس نما من اكردم يعني وكو كردكي هاتم السويد هر طور فرصات امکان هيا مدیتیه مخواندیه مزانیه يعني بفرهاي بآزادي يعني سر ما ظلم نبويا السويدي جبو كم بيرتوكا بخونن يجن بيجن مثلا كردا فام بكن مثلا خو فام بكن ولسروي البته که تکوشینا الکردستان سر ما تاثیر کریه ما گوتیه ایلو گل کرد به هزاران باجار کردان و زانن هاتی شب تاندن میلیونان کرد سرگین کریه کردستان پارچه پارچه بویه گل کرد بلا بویه الباجار ترکان بلا بویه الاوروپا دیاسپوران او ظلمال سر ملت کرد البته که ایرو کردستان باشور مثل حلبچه و روجا و روجالات يعني هر چهار پارچه کردستان او ظلمال سر ملت کرد لسر ما تاثیر کریه و الخورتن بونه ما يجي البته که هم نزیک بونه مثلا يعني ما نزیکتر ما خواستی بزان چما وصايه و جوی او که هم بحثا بیجن ما گویا پیش دو پریود ویجی لسر ما گل که او بو تاثیر کریه که از بجم کتمه هندره سیاست سویدا سوسیال دموکراتا بله قاسي زانم تتجار بشداريا سياسة اكتيف يا كردي نكريه لهند خورتانيا خود وقت بحث كر تكتينا في سياسة سويدي وتبرجي اكتيف بويا چما هالبجارتنات بزانبون بو ان روش كيس واچه بو يا هالبجارتنات نفس سياسة سويد وسوسيال ديمقراط مثلا بیجن بحث کر يعني او روشال کردستان علاقه هم گلک هبو من خورتابونه خود وقت دست بی که زاننگه الونیورسیته من جي نيزكتا او بوم يعني من علاقه من هبو ومن سروي كار خبات كر لي اورجانيك امبيجن تنا هندري تو بارتيا كردادا او يجد حزب كردادا يكو يك من سياسات نكريه لي مثلا بيجن كردستاني ده من نيزك من هردم نيزك مبيه ل از السويد مازن مو مقول يعني همش بو خوا همش بو پیش روژ خورتن کردا و ایدن گرک امارت هندری سیاست سوید دا سوسیال دموکرات من نزیکی خوا گلک دید یه جبر کو از لگلک تاثیر اولف پالم سر مهیا وزاني اولف پالم جبو مثلا کردن گلک انسانی که علاقه دار بو پرتو کی وی هنه داخویانی وی هنه گوتنی وی هنه و اوجل سر من تاثیر بو مگو پارتیان نزیکی کردایه و یک المحله بلغا منطقه از دیجیم از جیان بوم سوسیال دموکرات ایدئولوژیک نزدیک خود دیتیه و گوتیه از هم دکارم هندری سوسیال دموکرات جبو سوید جبو محله خو جبو باجار خو جبو ولات سوید و هم جی جبو ملت کرد مرد دکارت هندری سوسیال دموکرات دا مثلا کرد وین سر زمان گرک سویج باشتر بزنن خورتی سوسیال دموکراتش باشتر بزنن چاپ منیا سویدیش باش بزنه يعني وقت ام بيجن تبع دياسبورا كر للسويد قالك كرد هنا و برانيا وان تخوازية وان سياسة السويد هي
تبين سويدجي تنجي ما لا مسألة كرد بين سر زمان تأثير واجي طبعا كي لسر مهبو يعني أس نكت متنه سياسات سويدج بو كردا لي أو بارتشي كي خوبو بله بله تو هم د مجلسا بحث کرد خو تو هم د مجلسا شارداریا تاغا خو و هم جی د مجلسا گشتی یا سویدی ده تبشتاری کریه و تو هنجی دکی جبو کمرو پرسپکتیو فره البروبلما بنا رو انالیز بک avantajek پر مزنه تو سیاست مداریا شارداریه و یا نتوی چاوا دنرخینه هفشی آوان و جدایی آوان چاوایه شارداری و یا نتوی گشتی بریوه ام بیجن یعنی از سال 2004 بوم اندام پارتی سوسیال دموکراتان بله پشتیوان نبود یعنی جوان یکی تیا جوان به اساس یلکی کم بو و ام بیجن خورتا هیه ام بیجن اس استودنت رو کسی که لونیورسیتان دخونن خواندکاران جوان جبو وانجی ام بیجن او که کوانه هیه لورجی کم بو یعنی از اکتیبم اندابم کم بوم درکتم و چوم هاتم لبرمن زانی هتش تحت انروان شبو من هر دم سیاست حز دکر و مثلا کردستان جرک دگو نزیکی مبو و اولو پالمه نزیکی مبو و سیاست اسوید نزیکی مبو لی من هر دم تشتاق دخواستم بدگو بری از بکم سیاست بله از زاننگه خو خلاص کم زانی چما وسابو لسر و پسیکولوژی هبو یعنی تاثیر کی وسابو وقتا وقتا دیروک ما بحث کر ام جگندکی بلان فقاره هاتی مالباتات اکونومیک وسابو دیو باوت شانسی وان قنه چونتی بستانی از یکمین به زاروک یکمین بو مگو که از وی بشکنم تفهم کر یعنی او نخواندن بلا نچه جنراسیون کی دن جنراسیون کی دن گره کی او هره بشکنندن و لسر و مگه کی خواست دیامش دگو باف میگو برای هر تشتی دگو دبستان خو خلاص کن سیاست و وره کارجی وره هر چی وره يعني ابوير او كمان هبو يعني هدفها من دغو دبستان خلاص كم يونيفرسيتي خلاص كم ميجي زانم لستوكهولم يونيفرسيتي مكتبه سياسيه بوري خلاص كر ام بيجن بوليتيكال ساينس والورجي بشتوى هيدي من دست بيكر نيزك بنام سوسيال ديمقراطن و 2004 بوم اندام و بري که از ببم اندام شهرداری ایبو چرکه از صندوق سوید هری مزن ونزانن 2005 دست کار کرد کمونال صندوقی که رو 9 میلیون اندامی و هیه از یکمین بیانی بوم دانشمان هم بیجن سروکی بله سروکی کمونال بره از من کار دست بکرد 2005 و کار مزانی 5 ساله بردوام دا لی یکمین بو یکی بیانی اوسا کاری که صندوق سوید هری مزن کاری که اوسا بگیره و 2005 من دست لور کار کرد و 2006 آنجی من جبوح البجارتن شارداریه بو چرکه بین مجلس بو چرکه از بوم اندام و البجارتن یکمین بو از بوم یکمین و ما نسکی 106 بیجن چه کردی 6% مگرتن بیجن 6% مگرد سدی سدی 6 ام بیجن دنگ مگرد و بوم یکمین لحمو بو چرکه البجارتن یکم بو ولی جورجی گلکی کردی ما حوال ما انسان ما مرو ما در دوم دستک آلی کاریج دان و ماتن هالبجارتن او جبت تشتكي قال لك باش بجيبهم بو يعني إيرو ملاتي ما خلكي ما قوام بخوازن تلورجي جي بقري ودو حزر شجان من يعني او جارة قاوية كمين جبو برلمان اللوكال عم بيجن يعني مجلس اللوكال ما قرد وباش تواجه من قال لك جراف بربسيارتيا كرن بيجن كوميسيون شهر داريدا باورم کمالیا کردین آناتولیا هی لبود شرکه استکهلم تپشگریه جوان گلکی دیگره شته حزب کن از زانم ناس باسيا وان ام جوان سباست كنا هال بوشر كال محلامه منطقه ما متاكل ما قالك هي بحمو كروبين بياني رهي بخلكي ما صومالي رهي بفرون باكستان هنا كشمير هنا بيجن كروبين لاتين امريكا ام بيجي وقت بحث يعني
وقت هاتنی پارلمان السويد از دکارم بیجم تکلیه ملور چوانه ما بحث بیج بکن ارزه ور مرانه اما وقت واتورم بحث بکن لی ام بیجن 2006 مثلا بحث کردم بود اندام شهرداری 2011 جی از بوم سروک سوسیال دموکرات ل بو چرکه اوج دروکی بوزانی ام بیجن دروک سوسیال دموکرات ل بو چرکه جاره یکی خورد جوان او بیانی بیا سروک پارتیه جبر کو دروک سوسیال دموکرات او 100 سالیده کس نویه و اوجی تشتکی پیروز بوش برکز yani از پیش دویج داو که اندام ام بیجن yönetim var, styrelse var هم bizim zaten. Reveberi. Reveberi Sosyaldemokrat abam le 2011 جی komisyon هلبجارتنه جمع پرسیان گفت خواهی به سروکی پارتی مش قبول کرد و 2011 دست بیکر کار بوم سروکی شهرداری که مزن وزانه بوشور کن پارتی من نه سروکی شهرداری بلدی نه اجبار کو جدای سیستم سوید جویده نه کردستان یا نه ترکیه لبر پارتی عالی کی شهرداری عالی کی ل شهرداری بن پارتی دایه یعنی پارتی لسر شهرداری سروکی شهرداری شهرکی بلدیه başkanı سرو بیجن شهرداری parçe ki partiye yani اوجی تری بریا partiye de لی هر چیل پارتی قرار داده مثلا لسوید سیستمی که جدا هیه و 2011 ما بردوام کرد حوالا بردوامه از جار حنکت مزدیم بس ایده اونج ما خلاص ما جو خلاص بم 10 سال بویه دریج بویه از باورم وی قونگرا پیشی ما لقونگرا مارده آداره احتمال که ام وی گروی درجه بردن جبر کو 10 سال گلک زانی جبو سروکاتیه پارتی کی لوکال گلکی کاری کی گلکی کار زانی او دفت بردن یا ته دف جوان برده ما گو بس اونش ما خلاص بن يعني دي بس يعني 10 سال بس يعني دريج بو احتمالك هي برد از وی حواله کده و وره هلبجارتن و باش به بجبر کو 10 سال دمنه کی گله کی دریج زانی جو سروکتی پارتی کی لوکال و از یونیتیما سوسیال دموکرات ایل یونیتیما yani بجن ریجنال burada جهمه هرم استوکهلم همویان تورده جهمه اوجی 2014 پیش حیا ایرو تورده ماجی و بحث کرد 2014 جی از بوم اندام پارلمان السوید اوج بردوامه و شهرداری مجلس بو شرکت دورج بردوامه پارلمان جدانه زانی شهرداری بو شرکت لوکاله و گلکی نیزی خلکه لور کمیسیون گلک هنه لوکال لمن طول برپسیارتی نگرتیش برکو از سروکی پارتی ما و پارلمان السوید ما کار گلکه وقت نینه لحوالا پرسکر یان خوازی لورجی الکمیسیونی که لوکال دا جی کی بگری هم بیجن سویدی بیجن نمد مگوتی نه از نک ارم بگرم لی تورده جی جدانه فرق قراره وزانی شهرداری سوید گلک بسر خانه وقت نیمه ترکیه یعنی وقت دولتی دنه لسوید سود نوت شهرداری هنه و قانونی به هنه و کارن جورگی دا بگره ج مکتب زاروکا دان حتی مکتب لیسه برپرسیارتی وی شهرداری مثلا قال پیران مذکرنا وان شهرداری یعنی شهرداری قانون اسپیدا دبستانه بله گلکی برپرسیارتی وی هنه و جبو ویجی من دنگت نبست مگو بدیت طبعا yani euro لکو چرکن بیشن بودجه ما بلدیه نیسکی 5 میلیارد کرونه زانی بودجه کی مزنه برپسیاری و شهرداری مجلس شهرداری که و لورجی حواله مهنت هر کمیسیونی که ده حواله مهنه هم بیشن بلدیه دا و یک بخلکه را و یک و کنکریت کار دکن لپش لسروي زان ريجونال حياه سويدي بيجن لانستي او بارلمانت جدنا او بارلمانت وجي لقرار لسر نخواشخانات تقرا لسر ام بيجن كولكتيف ترافيك سويدي بيجن لسر ترين اوتوبيس تشتي وساجي بعد بسيارتي وي بارلمانت ويا او بارلمانت كي مازنا لو بجارتن تشاتبن وخلك لتيه البجارتن وإيدن ناشونال يعني بيجن دولت يعني بيجن برلمان مازن لو سويدي هي أو جي سياسة تشالنه كاسن برلمان السويد بيجن
الورجيم زانن برلمان رولي به هي قانون شدكه بيتم دولتي شدكه حكومات آوادكه و بشكري حكوماتك ياش ديجي حكوماتك بله بله ناجي دان السويدش حكوماتك او كهيب دو بارتين الحكوماتك بيجي ماينورتي انجليزي برتين يعني نوك سيستم السويد الجداية وقت يعني الوقت السويد وتركيا كردستان وقت بين برشاوها ساكرين نابه زحمته زعمته نابه وجمرة قال لك زعمته وسيستم تركيا فرباش نظام اللي از باورم تماشا مانه من زانه لأوروبا سيستمكي پر دولت نزیک هوا هم بیجن لوکال گاورننس يعني حكومات هرمي هنا وقالك حقي وانا هنا اندبندنس يعني كان القرار قالك يعني ازادن رولن جدا هنا هرسي برلمانت نابين وان رولك جدا هي اوجي دولمند بوناس ديمقراطيا سويدا اجي هاي نفسها از امورن بارلمانتو بارلمانتو بلنترين دزگاه سويدية لور قانون شد بن وخبات حكومت تبرچاف كرن هر دو كران دجي بشدار دبي اللي كلك نصنامه تيا سويدي نصنامه تيا كردي جي هي تو كردكي دما فرسند شد با بوليتيكا سويدية روجلات نافين هتي مناقشه كرن تبرسا كردا كردستاني تين زمان چاوا از دور پکنینه که جشتره بیجم دایک منی کرد ما بحث کر ما گوگلک پارلمانتری ما ده پارلمانتیا سویده دهنه و که چام یجبو ما چی بکن ایجا تلور چه دکت پرسا کرد کردستانی تین زمانان چاوا دبه والله جارنا قال لي مجمعت برسات بي حوال هنجبو كردات شدكن هري هم تبيجي والله حوال زعم يعني لو ورد زاني مرد كاره تشتكي بين الزمان جبركو خلاص فهم كرينجي هي قال لي ما الزانم يعني تشد خوازن بتشتكي عليك باش باوكي وان هنا خاص كرني وان هنا جبو ما لي ام دخارم بیجن يعني ایرو از نه اندام پارلمان کردستان يعني gerek از اندام پارتیا پارلمان سویدم و پارتیا که سوید سوسیال دموکرات از پارچه که وی پارتی ما پروگرام و هي فكره وی هنا لی وک پارلمانتر يعني بالناوي دنگ ملت املور مثلا پر ملتان دين سر زمان ومسألة كرداش قال لك تيم زمان نظام بلكي بحث كرياش بحث نكر وقت 2014 حيا 2018 از اندام بار كوميسيون دربا بوم فورين افيرز كوميتي بيرتن يعني كوميسيون دربا سويد لور من بربسيارتيا ما في مروفا كريا جبون جروبا سوسيال ديمقراط و 2016 حيا 2018 جي اسروكي كوميسيون ما في مروفا بوم برلمان السويد هيومن رايتس جروب division in Swedish Parliament سروكي ويبوم واللور ما قال لك مثلا يعني شبو كردا جبو كردستاني ما ونانديا سر زمان واللور من رولك قرتيا وبتشتاق دي من زمان 2012 وزان پارلمانتر هر سال ماه نهان وقت حکومت بیچه خو آوا بکه تینه سر زمان حقی وان پیشنیار هیا سویدی بیجی مدخون پیشنیار هنه دگاری باک پارلمانتر پیشنیار بنفسنی و پیشنیار وقت حکومت دست وده بو پیشنیارته وقت نک تاثیر سر بیچه نکه جبر که وقت تاثیر بیچه بگه حکومت دست مدایه تو کار پیشنیاری که بدی و تاثیر سر بیچه بکه لی ام پیشنیار حقی هيا و باور بکن جو 2015 هيا ایرو من و گلک حوالی ما سوسیال دموکرات هر سال پیشنیاری گدای جبو پارلمان السويد سر ما في كردان بيجن انجليزي بيجن سيلف ديترمينيشن يعني جبو كرد لسر نافيخا قرار بدن حقيوان حياكو اوجي قانوني يكيتيا نافنتيودا حياكو ملتك وك ملت كردان لسر نافيخا قالك قرار بدن ما او بيشنير هر سال دايه 2014 حيا ايرو بيجن 6 سال 7 سال ای سال جمع دایه یعنی پاندمی کرونا هبو ای سال جمع پیشنیار هیا کو به سویدی بیجن کرد نصرت خلب استمانده یعنی انگلیسی بیجن سلف دیترمینیشن لسر و ما پیشنیار دایه گله کی حوالی ما سوسیال دموکرات دما برم سال چون 13 کسبون ای سال 18 کسبون
ام بخواستی ما gelekî dijî bibûnin lê me got bes e yani ew sembolîk e 5 kes 6 kes 10 kes a mühim a girîng ku mesela Kurdistanê mesela Kurdan bibe parçeyekî Parlemena Swêd ku jî bîr nebe em dixwazin Swêd jî û Partiya Sosyal Demokrat zanîn mesela Kurda gelekî baş difikire têkiliyan Partiya me Sosyal Demokrat hemû hizbê Kurda re hene hereketê Kurda re hene û ew çar parçeyê Kurdistan gelekî nêzik va dişopînin û em dixwazin hikûmeta me jî rolekî baştir bize ser çareserkirina mesela Kurdan her çar parçeyan û zanim têkiliya me gelekî xorte bi hikûmeta Herêmê Kurdistanê Başûrda û ez parçeyekî wê bûm wexta 2015 hikûmeta Parlemena Swêd qerar da ku Swêd alîkariya ez ji alî peşmerge bike ku li Kurdistanê li dijî Daişê û subayên Swêd niha li Kurdistanê perwerde didin nêzîkî her dem رقمی وان پرت به نزدیک 200 کسی وان لکردستان gelekî fere perwerde didin peşmerge û kesên koalîsyonê li dijî Daişê zanin serok wezîrê dewletê Swêd çûye Başûrê Kurdistanê defens em bêjin sawûnme Bakanê Swêdê çûye Kurdistanê an lîndê niha wezîrê dervaya gelekî tekilî wê hereketên Kurda heye yani sosyal demokrat em gelekî nêzîkî mesela Kurdan e îro li Kurdistanê me bêjin Bakur li HDP gelekî tekiliye me hene em îngilîzî bêjin Sêste Party yani wek jî partiyekî nêzik xwe dibînin û yani ew gavina gelekî yani ji ber ku dayîkî me pirsiye ji bo Kurda çi dikin ji Stockholm ji Swêdê ji bo mesela Kurdan tabii gelekî tişt dibin yek jî network heye ez dixwa belê spas belê aynı veya bixwe behsa networkê bike li Parlemena Swêd network ji heye bêjin navê bêjin Kurdistan networkê Swêdî bêjin networka li ser Kurdistanê û li wir hûn zanin Parlemena Swêdê îro 8 partî hene û her partiyekî endamekî wan heye di wê networkê de serokê wê hevala me Sosyal Demokrat e û carekî dikeve destme carekî em bi Partiya Lîberal re em wan re tedin wan wan bi wav re yani 8 partiya re kar dikin û bîranîna Helepçe de bigire li her sal Parlemena Kurdistan bîranî çetibe li ser bêjin Anfalê Helepçe û ew network wê amade dike ew network wê davet dike û em jî tu wê networkê de jî hene û piştgiriya hevalê xwe lûr dikin me goya her partîkî endamekê wan heye lê hûn zanin Parlemena Swêdê te ji behs kir gelekî yani em îro 6 kesî eslê Kurd hene û di partiya me de em çar bûn lê hevalekî me dev jê berda çû şarederiya Stockholmê heval Kekkadir belê mêvanê me bû demek berê belê ew jî belê belê yani heba Kurdî yani gelekî Kurd hene yani hundirê parlamentoda we her em niha hundirê Sosyal Demokrata da em sê Kurdin ez carna dibêjim piştî Kurdistanê parlemena a Kurd gelek tê di Swêde Parlemena Kurda didiye li vir gelekî hene û tiştekî baş e û di hundirê em bêjin SSU de ciwana de heye di hundirê şaredariyê de gelek Kurd hene behsa regional parliament kir yani Landsting li wir gelekî hevalên Kurd hene yani her loqa parlamento de Kurdê hene û ji bo hem Swêdê xizmet dikin hem ji bo gel xizmet dikin yani gelekî ew hene hevalê me baş hene yani ji bo kar tekiliya vê networkê bi dezgehên Kurdistanî re Swêdê re çawa ye tekilî german çawa ye والله yani gelek baş e yani tu heye Federasyona Kurdistanê li vir heye û em bêjin herem hikûmetê li wir ew ke wan heye ofîseke wan li vir heye û hevalê lûn kar dikin hene Hizb Hereketên Kurdan li vir hemû tekiliya wan hene me hene û tên diçin ziyaret dikin me parlamento û em fikrê wan digirin û ew jî parçeyekî wê networkên zanî ji me nedûrin em ji wan spas dikin yani gelekî caran me ew dikin yani adagdarî dikin înformasyon te din me diçin tên yani baş e ew têkilî xort ew baş e gerek ew xortir bibe ji ber ku hewc heye yani ew heye gelekî dîrokî jê he ne îro yani ew zû we heye ew têkilî belê Birêz Serkan Kurdên Swêdê wek te destpêkê jî behs kir mesela ziman de û gelek tiştê din de sîstema Swêdê ya ziman perwerde
و یا دەستگەهی gelek feyde dît û aktiv jî bi kar anî lê li Swêdê çiqas diçe alîkariya kulturî komelatî kêm dibe tu jî dizanî ji bo ku em wek Kurd destgehên xwe yên kulturî û rewşenbîrî û civakî çêbikin û yên heyî jî biparêzin em dikarin çi bikin ji bo Kurdê Swêdê Valla hevalên berpisyarê partiyên Kurdan tên cem me car car gelekî spasiya wan dikin tên û me dibînin me bîr nekin em jî wan bîr nakin tabî tiştekî baş e û fikrê xwe ji wan re dibêjim dibe Kurd li vir dibe sîstematîk bi hev re kar bikin û partiyên Kurdan gelekî rêyekê bibînin sîstematîk ji hev de re kar bikin û bibin yani ez nabêjim herkes bibe yak partî nizam çi na demokrasî baş e dengbûna rengên Kurdan gelekî xweşin başin lê me re dikare karekî sîstematîk bibe ji ber ku zanin ew ji bo ziman tiştekî şarêdarî ye yani ew ne nasyonal ne ye dikare li dibistana ye û dibistan jî şarêdarî ye û heqê wisa heye lê me re dikare li vir mamosteyên Kurdan gelek hene ê ziman car car em wan jî dibînin ew jî fikrê xwe alîkarî dixwazin ku bila dewleta Swêd pêştir aborî û ji alî dida alîkariya bike û em jî dînî ser ziman wê gelek caran dibêjin nasname zanîn gelekî muhîm e ji bo zarokan û Swêd jî yani me dikare li nizam bi Kurdî dibêjin çi foşkinî mesela bêje ser li ser me wexta dibîne mezê dike du zimantî karekî çawa îşekî çawa li ser xortan zarokan dike Swêd tiştekî wisa baş e şarêderî bû çirke mesela me gotiye du zimanbûn dewlemendir e ji bo zarokê wexta zimanê Kurdî te baş zanî dikarî zimanê xwe jî zimanê Swêd jî baştir bizanî ji bo Swêd ser wê gelekî bêjin pereh xerç kiriye û yatırime dike û li dibistana û li mekteban firsatî wisa imkan wisa lê dikare bile baştir bibe û li vir jî gelekî qurumê Kurdan biçin ber şarêdariye biçin ser dewletê jî bêjin bütçe de gelekî pere hebe û mamostê jî gelek hebin perwerdeyê mamostê jî gelekî muhîm e û yê a din a herî muhîm ku zarokê xwe em bişînin evkê dibistana ku zimanê xwe bixwînin bîr nekin û ez dibînim gelek caran bi hevalê xwe re wê dir em xeber didin em dibînin yani gelek mixabin dê û bav zarokê xwe naşînin zimanê Kurmancî yani Kurmancîya jî em bêjin soranî lehçê Kurdî kijan enzam de jî gerek ev herkes li vir dikare berpirsiyartîkî bigire û Komalê Kurdan jî li vir alîkariya dê bava bikin ez vir jî dixwazim bi herkes girê bêjim bi rastî ziman her tişteke yani ez îro gelekî spas dikim ji bo dê bavê xwe ku em jî spas dikin yani Kurdî îro me netizanîbiyo yani îro wexta wan tesîr nedkiriya îro belkî me Kurmancî netizanî Defam kir yani rolê dê bava gelekî muhîm e girîng e li vir ku me re zarokê xwe heftekî carekî zehetekî bikişîne zimanê Kurdî û Kurdî xweş e yani caran dibêjim zimanekî gelekî dewlemend e wek kesê min ez Kurdî belkî pir tiştî baş nizanim lê wexta tu dixwînî wexta tu mûzîka Kurdî gelekî zimanekî xweş e yani gerek me zimanê xwe bîr neke rast e rast e spas ji bo van gotinê te ez sedî sed tevlî wan dibim bi rastî ya dilê min jî ev e ez jî diya te û bavê te pîroz dikim ji bo vê Kurdiya te ya xweş ez nikare texmîn bike ez çi xesana dilşadim ku ez bi Kurdekî Anadolê re bi Kurdiyek were zelal sohbet dikim guhdar dikim ciyekê xweşiyê ye gelekî spas belê tu sîstema Swêdê ji xwe tu baş dizanî ya welatê me yî duyem her wiha tu rewşa Kurdê Swêdê jî baş dizanî em ji bo Kurdistanê û Kurdistaniyan bi çi rengî dikarin lobiyek serkeftî bikin lobî dizanî gelek biyanî lobiya wan en mesela tên Amerîkî pir hevgirtî ne a Kurda me re dikarî çi bike wek parlamenter ji te jî bipirsim ez
نه من بحث کردم تر از نه مگو 2014 حتی 18 اندام کمیسیون دربابم 2018 حیاتی روزی از اندام کمیسیون کارم لیبر مارکت بیشتر انگلیسی يعني کمیسیون کار لور sadece لور کار دکم از نت کمیسیون دربادم جبرکم دفعه برده 2018 زو پارتی ما وسا يعني ام کارن ام دیگر ام 4 سال کمیسیونی که جشن کمیسیون کردن برکو توازن ام فره ببن جبو زانبون اخوا لی از گروه سوسیال دموکراتا دامه هندری پارتی گروه ام بیجن وقت گو روشالات ناوین یکجی آفریقا باکور گروه که موسه هیه ته هندری سوسیال دموکرات از دورد اکتیوم ولور طبعا که مسئله کرداش من ندوره وقت انسان که مافی مروفات بارزم من تکلیم گله که جی کاشمیر ده بگره حتی اویگورا ده برا فلسطین وش فلسطین برا لاتین امریکا سروکی گروبا آشیله نتورک شیله ما سویدن شیله ده پارلمان سوید ما جیگیری سروک لاتین امریکا ما هندری پارلمان سویدا و تکلیم گله که گروبین دن بیانین ملت بندست شهیه و بوارجی گرک جارا ام روتانن تکیلی چت کن کنفرانسی وان و از فکر سوسیال دموکراتا تبیجم جوارا ام چواد فکرن مسئله وان سر مسئله کرداجی مسئله کنفرانسی وان و ام تبلیغ بن لی از دخوازم یعنی مسئله کرد وقت دیاسپورا تگو اشته چاوا ببه او حوال هات يعني بوارج قوتي هوال إن هاتن جمع فكرة ما قلتي ما قلتي يعني بري هرتشتي براستي حوز وكرت يعني از وقت أوي خي برلمانتري درخم وك نورمال كردكي إنسانك كرد از چه دخوازم از ويش دخوازم بيجم يعني خواستنا من جحمو حزب كردان از يكيتيو خب شكل يعني بهاف حزبكن جهاف دور نكفن از زانم ایدئولوژیک فرق هيا دیروک هيا نظام وی چی کریا ما چی نکریا وی گوتیه چه من نگوتیه چه باور بك 6 ساله ام بحثوات كن واز حمو جدلي خودت بيجمش حمو حزب كردارا حمو حركات كردارا اون حمو سرسري من سرچاوه من رومت ملت كردن لي وقتا که ام تشتكي بسرك هبن وقتا ام بيجن دنگ كردا قرتر ببا حزدر ببا و تشتی گند خوازن لسر دیاسپورا تشتین باش چه ببه گرک کو ام وقت یا ایرو السويد بالناس بازن نومينيت دادم ایر وقت تهیز دکارم یه نومینه بدم ایرو حکومت السويد دو پارتی نه اوسا یک پارتی سوسیال دموکرات یک پارتی شینگه دی گرینز دو پارتی هنه ایدئولوژیک ام جهف دورن لی پشتی هلبجارتنا 2018 پارلمان السويد کت مسئله که زور حکومت آوانه بود ما چوا ریوکر زانی ما چو دو پارتینج آلی راست یک ام بیجو پارتی سنتر یک پارتی لیبرالا ما بوان را مقابله یک چکر ما ولور ام بیجن 74 ماده لسر 73 ماده ما مقابله یک چکر پارتی که سوسیال دموکرات پارتی که شینگه پارتی که سنتر و پارتی که لیبرال ایدئولوژیک که هف دورن و دیجی هف کار کرنه زانی دیجی هف گله که تشتی نخوش گوتنا بری هل بجارتنا لپشت هل بجارتنا جبو سوید جبو منفعت سوید جبو پیش روژا سوید گوتنا ام ورن جم هف و هم دکارن داین ساندن بستن همه بیجن یا بدن هینن يعني ام رونن و هفتی و سی پروگرام چه کرنه باته و لسروی ماتنه گوته همه در دوره وی چرچوی کار بکن و دو پارتی حکومت دو پارتیش در وادا بودجه آلیکاری هنه و از دخوازم او نومینه چما دخوازم به باشش بو ما کردازانی گره ایرو فکر ما ایدئولوژی ما تروک ما ناکوکی ناباین کرده هر تشتایه نورماله جبر کو چار پارچه هر چی نورماله تفهم کرد لی ایرو روش اوسایکو ببا ملت کرد هر جمع حزب کرد ور جمع بیجنگلو مجرب وارج گوت یش مرت پرسنت بیجن کرد چه دخوازن زاني سويدي حواج مت برسن او سروكي ما وزير ما دار واج مپرسي اگويا او كرد حقته چه دخوازن برك هر کس گته چه دخوازه از دخوازم وارج بيجم يا گلو دو ماته سه ماته چهار ماته جبو ملت كرد لسويد اجل دربا ام چه دخوازن ج سويد چه دخوازن ج يكيتي ناونتي چه دخوازن ج يكيتي اوروبا چه دخواز از وك پارلمانتر دس مده چه هيا وقت اوهات جه من اجاره بيجم از رجال دكم جمره سه ماته بينن كو بدن من از وي بگم سیاست بچم پارلمان سوید پیشنیار بکم
ياجي بله وقتها بله ما وقتها عخافتن كونكريت. شكر كونكريت چی سه تشتان چهار تشتان پنج تشتان نظام از بله نه پارچه که وحز بنام لا از دخوازی خاط بجم یا وقت پارلمانتر با کرد جبر حوالی من پارلمانتر سویدیش تبیجن یا تبیجن همو کردن حزب کردان تین باشه گلک خواشه لی از نظام یعنی 2 ماه 3 ماه 4 ماه چیه و مو گوتیه یعنی ایدیو دیاسپورا gerek همه حزب کردان ورن جمع هف و تکانن سر یک دو نقطه هم به هفگن و جمراج بیجن و بدنا منجی بیجن او سیتش چارتش ام جبو ملت کرد تخوازن اونجی پیشنیاری بدن پارلمان سوید بدن یکیتی اروپا و یجی یکیتی ناونتوی و لور کار سیاست کی خورد بکن سو سپاس از بارم هم پرسیمه هنه جی تماشاوانا هگر اموان ببینن از نابینم تو برسوان از بارم هوال برز بایرام یلدرم گوتی کک سرکان جبر کو دجمن هفبارن چما کرد لهر ولاتی اوروپا نکارن هیزک هفبش چه بکن گلو کارکی وسا هیا والله هوالن کک بایرام تو گەرەکش حزب کردا بپرسی از نه بەر پرسیارت حزب کردامە نه حرەکەتی کردامە ez wek siyasetmedar parlamenterkî Swêdî me sosyal demokratım lê Kurdum lê ez dixwazim elbette ez dipirsim wekte yani Kurd çima tiştekî bi hevra çê nakin çima bi hevra nagên cem hev û pêşniyariya dewleta Swêd bikin ji min re bînin ji hevalê de ribînin û ez jî bêjim 1 2 3 4 tişt hene ونزانه وقت رفراندوم کوردستان چه بو من پیشگیری وکر از المانیفست و بوم لباجار استکهلم و ونزانن وقت که الحلب جارتن الکردستان آوا بو از لور بوم يعني از چوم هم لسليمانية بوم از چوم كركوك و پشتی ویجی از چوم هوليري مخابنا نخواش كاتم يعني پاشی روژا هلبجارتنی روژا کی دیروکی بو لی مخابن اوی روژی جی از گله کی نخواش کتم لی او نخواشی سر ما تاثیر نکرد باور بکه سلیمانی ده حد کرکوک ام چون يعني کرکوک چون هولیر هیجانه که بو يعني ملت کرد ناوی خواب سر خواب تشتک بکه و ما وک سوسیال دموکرات بشکریا وکر نظام چه تشتي اوسا ملت گرد تشتي اوسا دخوازه يعني ملت کرد خوازه هفده بگرن پیشگیری هف بکن و کنکریت بینیم بر سیاست سوید بیشین که ام 1 2 3 4 تا دخوازن يعني دیجی هف کار نکن بشبر کو او جدر وادا وقت از دبینم او آلیکاریا مثلا مناکه يعني وقت دیجی هف تشتاتی بیشین کار دکن نابین هفده هندری هفده مرد کاره کنکریت کریتیک چه به نرماله دموکراسی هیا لی جالی که دجی مرد بنا بین برچاو کو جدر واداجی خلق تخوازه يعني ملت کرد هفده بگره يعني كان بلان هجر هن برسيماني دنجي هبن علي كرم که زهوال هجر بينن سركراني هم ببينن برسك هي برای سیراج خرجی ده پرس روزخان سرکفتن بوده و میوانین تره پرسک جی کک سرکان جنا وکسایت پرس نهات هوانو وکسایت کرد و زانه جبو آزادی کرده خباتین هجا کریه تا خباتین هجا کریه پشته ها خواست تجربه گلو چی پیشنیاره تجبو سیاست مدارن کرده هیه تنه برسواند از گلک پیشنیاردان از بارم برسیوای هات داین آوی پرسه هگر پرسه دن هبن ام وان بکن ام هدی تین داویا برنامه خواجی بس پرسک من هیه هذا بيجي كي جا قندية أو قند جي ما قلت بو كي جا قنديت اینجوه قند اینجوه قونيا اینجوه بله از خوازم پرسک لسر سوسیال دموکراتا بکم برسر کن کسه دبیجن سوسیال دموکرات ده مثلا کرده ده تجاری بدل و نیت مزه نکرنه دبیجن هرتم چراسریا کرده ده ناف پرساد دموکراسیا ترکیه ده دیتنه
پشتی هربا دیمین یا جیهان سوسیال دموکرات لهمو اوروبا بسر کتن خودان قوت بون یک جوان جی سوسیال دموکراتا سویدیه پارتیا سوسیال دموکرات یا سویدی لترکیه سویدی لترکیه جهپ وک پارتیا برا و هفکار دبینه وقت زانین جهپ پارتیا دا مزرنره ترکیه و دستپیک و حتی نه هبونا کردان قبول ناکه هون قط و مسئله دناف پارتیا خود مناقشه ناکن و اویک وقت سوسیال دموکراتان راحت سزناکه حد خوازم شتا بپرسم بله والله هر مسئله که هندور ام نابین خود بحث کن اونجی قبول بکن هر مره نکاره بر مدیا بیجه البته که از او حوالی من سوسیال دموکرات همویا گلک رخنه مهن لسر جهبه لسر فکرات جهبه لسر ذهنیات جهبه لسر نزیک بونا جهبه نزیک مثلا کردا گلک رخنه مهنه لی با جعلی که دیجی مره و سبب فکر کو ام وقت دف جی بردن و باشتر ببه یا جو خرابتر ببه افکر ما وسه کو یعنی تکیلیا ما جهبه بردوام بکه کو هندری جهبه باور بکن گلک تکیلیا مهنه من راست شخصی هنه گلک انسان دموکرات هنه گلک انسان او کو سیاست هندری جهبه دا قبول نکنه یک کار ما به وان رایه یعنی هم دخوازن هندری و کسین کو تشتگی دو جدا دخوازن کسی گیدنج مثلا کردان نکن فوبی زانی او کسیتن او شخصنان او انسانان گره که ام پشکریا وان بکن لی اونش قبول بکن یک کار ما بجهبر بروج تینه لی تو وقت کنفرانس ناونه تیوی دا وقت هم بیجین تکیلیا دو امین هم بین پارتیا دا جار نم هفته تبینین لی هر دمجی ام رخنه خواه تشتیک ام یا وقت سوسیال دموکرات عائله ملباتا سوسیال دموکرات فکر ما ام تینین سر زمان و رخنه خواه تینین و پیشنیاری خواه جوان را دکن جوالی دا یعنی پارتی قرار داده و به جهت تکلیه ما چوابی شو نابه لی وقت پارلمانتر وقت هم جهت پارلمانتر جهت بینو و هم بیجنه تن جهت تو هندری وان گلک انسان هنه یعنی وقت هم بیجن خوازن لا تشنوارن گوراندن لی مخابن سیاست ذهنیت جهت هم بیجن او بیجن دیرو که حیاتی رو وقت وایج بحث کر گلکی کسی ناسیونالیست هنه و زحمت گوراندن لی مرگره که پس نکه جبو عليه دج او داري ناجرين جبرك وقت داري قرت او جروب قوات تقرا وامجي تبيجن جروب ديجي هنا تندري واندا قالك جروب ديجي هنا لما كاره بيشنياري وامك ونزيك بنا ما مثلا تركيا جوسه يعني ما داري كارج بر تركيا بقرا اللي تركيا رو سادي بينجي كاسجي تشتاق دي خوازه gerek او جروبين ديمقراطيه وكاسين ما في مروان ما كاره بيشنياري وانج بك يعني داري برواج ناجره بله گلک سپاس دقیق مما دم پرزوچو برسه کن که ست از پرساداوی دیتنت تتخوازه جوان کردان لسویده تایبت و لدیاسپورا تتخوازه جوان کردان کردستانیان را چی بیجه وجدای کبابین کردستانیان را چی بیجه یک زمان گرک هر دایک باوک بر پسیارتی خبره بلا زروکی خو لمال دست واره چه هاتی کردی خبر بدن فرصت امکانی وانن زروکی خو بکشن زمان کردی بلا یعنی زمان هر چی از هر دم تبیجم هبونامه زمان میه تشتی مویدی نینه زمان مگرتیه و ادو یمین اند بل نسلمه خو خدی در کون کردیاتی خو بیر نکن و کردستان گلک خوشم یعنی بیجن آبی عثمان دگو آها ایتوردای کردستان و دلی مدای اوسایه کس نکاره جور درخم امجی دورن لدلی مدای آدن گرک به هر خورد جوان من تماشا دکن ام دخوازن هندری سیاست تصویر جی بگرن از نابجم ای هر کس واره پارتیا من لز دخوازم وارن لی جوان ما سوسیال دموکرات گلکی باشن پارتیا ما بکریه هر کسی که دخوازه به مرد کار تکیلی بکره مرا تکیلی بگره یا تلفن که یا مساج که بگره ام دو کارن له ببینن پارلمان و قوه که وقت بحث سیاست سوید بکن و ام دخوازن او بنا خو باشتر چکن دیالوگ خو و حزب کرداجی تبیجم سرکفتش وارد دخوازم دوکی وگو یا خواستن مهنه و از باورم وان فهم کر مساجمه
İnşallah gelek demek ki nezik dem hafta bibinin و هم gelek spas دکارن پشتیوا کرونا ام هفته ببینم ام هفته حماس کن ام بحثا چای قهوه وخون لپارلمان gelek السويد همون روزا خانم ببین میوانه ما gelek İnşallah spas هم demek nezik her davet evde dine bibinin her evde sılav ve hürmet bibinin sılav ve hürmet gelek zuvaraj hamu spas herkes demara مالتا با گلک سپاس دست خوش بار باش گلک سپاس تماشاوانین هجا ام هاتن داویا برنامه خو ام سپاسیا و دکنج بوک هم بمربون هم بچار پلمدی ربون ول مگودار کلمه تماشا کر هر مالا وابا به دلی و شاد به شبا و خوش دلی و گش به بمینند خیر و خوشیه ده ایوار باش ایوار باش eyvar baş